Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo pitu sa sirom. U 200 ml mlakog mlijeka i 200 ml mlake vode sipamo jednu kesicu suvog kvasca, kašičicu šećera, promešamo i ostavimo da kvasac krene. U vanglicu sipamo deo od 750 g brašna, jednu punu kašičicu soli. Napravimo udubljenje, pa dodamo nadošli kvasac. Sto 50 ml ulja, jedno jaje i mesimo testo. Postepeno dodajemo ostatak brašna. Prekrijemo krpom i ostavimo na toplo da naraste. Za to vreme pripremimo fil. U činiju stavimo 300 g sitnog sira, jedno belance i jedno celo jaje. Dobro izmešamo. Jedno žumance ostavimo kasnije za premazivanje. Naraslo testo podelimo na 8 loptica. Tanko razvučemo oklagijom . Premažemo razmekšanim margarinom, potrebno nam je oko 100 g margarina. Pospemo sirom. Uvijamo u rolat i savijemo tako da dobijemo slovo S. Ređamo u podmazan pleh. Ostavimo da odstoji dok se rerna ne zagreje. Premažemo žumancetom . Pospemo susamom, kimom i pečemo na 200 stepeni oko 25 minuta. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!